Derrick analeta nzuri, Rojo hatari kule, namna gani? Hatari kule, go lele, namna gani huko? Al-Manusra walifanya mashambulizi, waliweka pressure juu ya pressure, akatokeza mlinda lango, lakini ndivyo hivyo madhambi yametokea. Ile nafasi ingetumika vizuri, huenda tungekuwa tunazungumza mambo. Huyu Felix kazi ipo. Haya, wanafanya maziara mabeki kikosi cha Bukembe, wanakuja Kibabe, anakuja kule